ia le atua tatou faafetaia le alofa ma le agalelei o le atua lenei foʻi tulafiafi ia ua taʻitaʻi mai foʻi loutou soifua ia ua tatou olia faatasi ai lenei foʻi tulafiafi o lenei foʻi asogafua amata o galuega o lenei vaiaso ia e faafetaia le alofa ma le agalelei o le atua i lana tausiga ma lana leoleoga ia masi foʻi lana puipuiga ia a o iai foʻi tatou itiuti ma faiva ia lea ua tatou maua manuia ai lenei tula ia le atua tatou pokalame lenei o le manai o le manava o galuega ia le foʻi ua savalivali mai ai ia auā sina upu faamalosi foʻi mo tatou ia e tomatau ina ai foʻi lenei vaiaso a maisi o tiuti tauave ia po lenei foʻi o fiafi ia o mea sili ma mea tāua o faia i le atua mo i tatou e lē mafai ona tatou tomalaulauina tele manonoaʻi me lelei ua faia i le atua e totonu ona i o tatou aiga ia o le asa tatou upu i nei mea na pau o lenei na o le tatou gaga o le faafetai ia ma le faamalo e ave i le atua e tusa ma lona alofa ma lona faamaoni i le tatou mafutaga ae o le afaisi tatou tatalo ia ona fagasolo i le tatou pokalame before le masani ai le tatou pokalame o le manai o le manava o galuega le atua tamale alo ma le gaga paia momoli a le gaga o le faafetai i laufia ua e taʻitaʻi mai lo matou ola matou aunia manuia foʻi aulia manuia foʻi lenei foʻi vaega o le aso faafetai ua ana le seanoa lauafio ia e lē mafai lava ona matou maua mai lenei vaega o le aso i lua lofa ma loaga lelei faafetai tele ai o matou loto iā te oe ua sa feagai matou i tiuti mafaiva o lenei aso galuega foʻi ia misi foʻi nai fanau o iai a latou malologa po tuaga foʻi e aua ona moli le gaga faafetai i laufio leai ase talavale o faapopole inai o matou loto e aua ona matou viia lauafio e faavavau e faavaulau tai o manuia faasoa i tonu o matou uaiga faafetai lau fesoasoani ala i lou gaga paia ia tele a mauluga o lou viiga sili le matou faafetai lau faaolotaga tumau le viiga i lauafio e faavavau i matou atua amatalia le matou polokalame o le manai o le manava o galuega lenei fiafi la foi se upu le aliia e faamalosia i pea o matou ola ona iā te oe ia lagona le faatauvaa o le tagata ia ua matou valaau iā te oe o le fesoasoani o lou gaga paia faau'u le aliia me uma o la matou faia foʻi iā le viiga i lauafio ono iesu keriso o lo matou faolo amene mamene ia le alii ia o le na ua e silasila mai le tatou screen foʻi lenei afiafi ia i le tatou ulutala foʻi ia ua fai foʻi ona au mai e faalaʻi ina ai foʻi lenei afiafi fai ona faaaupuna faapea o le upu o le ola o le upu alofa upu o le alofa upu o le alofa ia na o loo e silasila mai le tatou tusi faitau ia o le tusi lenā le lua timoteo lona mataupelua ia alona fai upu muamua ia e o tusi fumalima noiga o le a lē faitau atoā le tatou tusi faitau taimi lei a le tatou o e auauaʻi mai nai fai upu taʻitasi e momoli mai foʻi se savali mo i tatou ese foʻi le matagofia o le tusitusiga paulo i siona talii faaleagaga o timoteo o lo iai foʻi ni faamaumauga o le tusi mulimuli le a timoteo ma le na o lo taʻua ai foʻi o toe upu o paulo i siona talii faaleagaga o timoteo ona o le taimi lea ua matua o a paulo i tigā foʻi o lona iai totonu o le faapuipui ia ua lagona foʻi e paulo ai loga e toe maua se la mafutaga ma siona talii faaleagaga le o timoteo lea la na toe tusi apoapoaʻi ai paulo ia o lo iai foʻi ni faaupuga ma tusitusiga nisi foʻi lau tusitusi o le tusi paia ia o upu taumavae a paulo i lona talii o timoteo manatua foʻi o a talanoa i upu taumavae ia po ni upu e oni mavaega foʻi i latou o e pelē ia te i tatou taimi o tatou mafutaga o upu ia e fai o se moemoe e ola pea i totonu o tatou loto ma o tatou mafaufau e lē mafai ona galo
ai tuturi au pu fo i el fanau ma i lato uma o au anga i tangata le o le a wala talata ina tuol maftanga tino po le hasa na toi upu le hasa upu le atoe ngana ma ya o le la ye le faitau nga le to tele o le tustus o upu tau ma vai ya Paulo isiona tali o Timoteo o upu fa malusi au o upu toe timai o upu toe lapa tai o upu toe a vatu ai seisi malosi fa fo wina o le tali i fa le nganga le nei o Paulo ia po tama le o Timoteo ia awa le tau aveina o le ngaluenga Yesu Kristo Vea ona o faiatu o upu nei o upu e ola i le mafofau e le mwhaitu e le sea. Ai faitau fo ila iei tustusinga nei a Paulo i le tusi le nei a Timoteo. Ia po le Timoteo le lua. O wae whapele mau e faisi bala vala o taimi na tusi ai tusi e lua le Timoteo mua ma Timoteo lo nukua. Ia po le mua Timoteo ia male lona lua leo le Timoteo. E foi le faitau e faisi vala tele o taimi na tusi ai tusi. Ai pe le ngangala le o mai le nei fiafi. Oni upu e toi moli ai le alofa tele o Paulo ia Timoteo. Waso se matua alofa e fa pe wa ta pena wa la lava ia le malama masimafo fau o se matua ia taimi wa taula talata ina nganga ifo le mafutanga. Ia ona wala aule o lana whana. Peifo la fo i ona iei mawa e ngai tono tuspa ia per amo ia malana whana. Ia po sa ako fo i malana whana. Ia kopo malana whana. Tofu lava i la tau mawa e nga o mea na tuu i lea tangata ma lea tangata. O ana upu mawa i lea tangata ma lea tangata. La wa uma wa mavai maftana ya asa ola pene wa vea ia upu ia ma upu fa pe ona pe o se fatu le la wa ola na wa ola te tonu le ainga o e fo i tu o le maftanga tino ia fa penala ia le winga upu ne ko ai tanga ila le fa upu mo o tu si le Paulo ile tu si lo no lua Paulo tanga ila le fai upuro na lua. O na olo o ile mta upu e lua Timoteo mta upu e lua. O lo amta ina upu whapea. O apopo inga ina ia tu mau i le ngāruenga. O apopo inga ina ia tu mau i le ngāruenga. Na ela e whaingofia tu i tātou tala na pia na i nefiafi. O upu o le alofa. Pe mai fa mua o le nei o oelo uatali ia fa malo sia oe le lofa tu noa o loo ia ke riso Yesu. Vaenga ma fia fa mafa fa yupu lea. Ia fa malo sia oe le lofa tu noa o loo ia ke riso Yesu. A fa upu sesi ona fa upunga. Ola ile lofa tu noa le. Lo ta ua ile tu se efeso lo nam ta upu lua. Fai upu valu ma fai upu iva. O lo e upu fape a wa o le lo fatu noa ua faola ina ai i tatou. Ua faola ina ai o tou. I le fatu atua e le mai ate o tou fo ilea. A o le mea ua foa ina mai e le atua. E le ona o ngaruenga ina ia mita se tas. Ai foi lá. O le lo fatu noa e le o se mea na maua i lalo nei, e le o se mea mawhai on whaatau mai sisi. O le lo fatu noa, o le mea na foa ina fua mai e le atua. O le lo fatu noa ua whaola ina ai o tou i le whaatua tua, e le mai ate o tou fo i lea. A o le mea ua foa ina mai e le atua. Nona winga o le matango fie leo o le upu tomua o le whamalosi fo ia Paulo. I le mata upu le lua.
ia whaamalo sia oe i le alofa tūnoa. A tu i seisi o nei tu, seisi o na whaupunga, ia e ola i le alofa tūnoa. Ai se aleanga o le mea ufo ina fua e le atua. Ia e ola i le alofa tūnoa. Ben fai fo na whaupu, tautua nā ma oe le alofa tūnoa. O loo ia ke riso Yesu. No inga o se toi whapi inga lea le apostolo Paulo o siona tali I whale nganga ina ia mawaa ma mausali le la mawhitanga ma Yesu Keriso. Hallelujah. O upuao le alofa. Le aia se matua e mawhai o na whape atu siona tali I pe a o le taimi o le a lata ina saun wala au. Ia, tautua nā maoe. O kwa le lo. O le me mua lea e tau napa ia ile matua ia na upu tau mawai ia e manatua le tua ia e manatua le tua awa o le manatua o le tua e lai ona e nau e te au ona I le tua o le manatua o le tua e lai ona e alu e whaile to anga I le lotu to anga I mea uma au mo le tua e le mawhai foi o na suia le tali torunga Pape alu fape tasi le tua tau sang. Alu fape ese le tua o fengen tuai ese le tua o fengen fo. Ya yo le tua mai le pau. O le tua na ye fo ina le langi ma le langi. E o mai le terminei si o ai fa. Na la o apo ya I Paulo ya Timoteo. Ya fa malo sia oe ile lofa tuno. O loo ia Keriso Yesu. O hoinga so se taimi e mawhau tangata ia Yesu manatua le alofa tūnoa. So se taimi manatua e tangata le maliu o Yesu manatua le alofa tūnoa. O le so tanga ma le pi tanga lea e le mawhai e le tangata ua whatua tua ia Yesu Keriso. O nā alu ese mai ai pe a whaina te manatua ina le alofa tūnoa le tua. E mai whau pelua, o mea fo'i na e whaalongolongo mai ai ia te au I mori mau e toa tele, ia e tu ina atu wai I tangata whamaoni, o e ua mawhai o nā oa o inatu. O upu hai masani ai. Ia e ola I mea na e whaalongo ia I o matua. O a mea na o ina ai oe. O mea na e mawhai o na tātou tau ave ina mea ia o se o ni manulau ti ia I o tātou o langa au ona I sos taimi. To tonu o le whatu a inga, to tonu o e kālesia, o mea uma ia I lape le o inga o tātou mātua ia te tātou. Nā la ua whautua ai Paulo whai mai awana I ngalo. Ia e tu ina atu I tangata wha maoni, o e ua mawhaia o na o ina atu inisi. No ingo on bon mau. Wa o ina Paulo lo na tali fa le nganga o Timoteo. O melaya, alu Paulo to ta wat. Hallelujah. Ata tu to yo seisi upula tamai. Hallelujah. Upo e peo na ye upo si o tanto tunu ya e seu I fale mua o seu I fale vai. Te seu I fale mua. Ai o seu I fale vai. O mena e vai ai. Ya la to ya lo to he. Ta watu istangata. Hallelujah. Fa penale ngaluenga tu fa solo. E uma mai matua o matua po tua fa solo mai matua fa solo mai a te tātou aluatu ia tātou whanau o mena lātou wa ai ia o mea ia le foi la lātou sawawari ai fo lona winga o le wha matalanga e ao fo i ona tātou whai tete I mea tātou te whaia langa o loo mori maua tātou whanau o lo mori mau tātou whanau I mea o lo tātou whaia I le aso ma le aso. No winga whaila vai ai maita maite wha le tonu la tatula I tonu lo ta inga
e fai o te tofi mo te tuti. Ia whaftai pia whai o la tū mai whanau. Ai whiliwa ina e la tau, i seisi tū le lei, ina ia tū mai la tau. O tangata e malorosi mo le tausinga o le aina. Ina e aoa ia te tātou o mantua. Ia on tātou tū malorosi. Whai o tātou tofi mo tātou tuti. Whamel whau koe tolu o le nei, ia e ono sai me tingai. Wha pei o se tangata tau e le lei a Keriso. Ia whai malua o whaiva Timoteo. Aua le so o na ngā se. Wha pena upua Paulo nai whai a Timoteo whai mai. Ia e ono sai me tingai. Nisi wha matalanga i tātou upu masani ai fo i le ngana aua ke amanga ia le pola e motutua. Ia whai malua o whaiva. Aua fo ina ia vele se ma mea mafa ia te o e Timoteo. Hallelujah. Ia lele. Ia e ono sai me tinga ai wha peo se tangata tau e le leia ke visu Yesu. Ia Yesu ke visu. Ele ai se tau i le taua. Nā te whaalavelavea e ia te ia i mea o le nei o langa. Ina ia whawhiawhia o ia i le nei o langa. Ina ia whawhiawhia o ia i le na whiwhili. Ia te ia e whai ma tangata tau. Nono winga e le mwhai o tātou tau ina ia maua so tātou le lei. Nanga o tātou un tangata tau o tātou na whiliwhilia i tātou e Yesu te visu. Ringa la o tātou tau. Ia whiawhia le na whiliwhilia i tātou. Ringa tātou te le tau mo i tātou. Ai tātou te tau ina ia whiawhia le na whiliwhilia i tātou. A whai fo i e whinau se tasi le whia malo. E le whapale ina o ia pe a le whinau e tusa ma le tula whona. Hallelujah. Hallelujah. Whinau e a whai fo i e whinau se tasi le whia malo. E le whapale ina o ia pe a le whinau e tusa ma le tula whona. Whetutu na imuni ao. Timoteo, whetutu na imuni ao. Awa te whau malo i so whingalo so manatu. Ia e seu a fo i mai tangatanga ai. Ia e whinau e tusa ma le tula whona. Hallelujah. Mana ia upu pe ona o fa puina le nei afia o upo le alofa e ngai a Timoteo. E ngā fo ia te tātou. O ani men tātou tau so ona whinau ai. Ma fo po a ia. Ia constitute o le kalesia. Ia o a ia meo lai ta ua te tono o whawai le rotu. Ia fa pena. O lenga lue i whanua e te tau na maua ia. E na moa i maua e ia le fua. Ia e mawhau i mea o te whai atua i. Ona fua ina atua i le li ia te oe le loto matala i mea ua. Ia e manatua Yesu Keriso le whanau lava tāwita. Ua whatuina mai o ia na yewot e tusa malau. Tala le lei. Ona o leo o tinga ina iau. O ina nono atia wa peisa i se pangota. A o le afionga le tua. E le no atia lama. Maio. E o la le afionga pa ia le tua. Paua leo le mea ele mfano sai e sesi ele mfano ta fia sesi. Le ngana o tangata ele afionga pa ia le tua. Le mai tinga no sai tino. Ia la wari foi nei sa fat pui. Ia ele fa pena ta fia ai le la langa ma le la ma le lavi inga na ave le tua. Hallelujah. Ele ma fai ona ta fia le fionga pa ia le tua. Langa o le fionga pa ia e adu e ola. O le mea lea o te ono sa iai mea uma. Ona o le au filfilia. Ina ia maua i la tau lava le ola lo ia Keriso Yesu. Male manuia e whapapau. O le upumoni le nei. A wā tātou te oti whatas. Maia.
tātou te ola whaatasi e fo. Pea whai tātou te ono sai, e whai fo I tātou matupu whaatasi mai ia. Pea whai tātou te whaafiti ia te ia, e whaafiti fo o ia ia te tātou. Ai au toi la vea mai nā I upu whawhautua a Paulo. Tu langa o le tofi ma le tiu te tau ave le tangata o le tau watu ma le mori ma watu o le tala le. Nā lawa ua saisaitia Paulo ma ua tinga ina ua toe toe aoti. Ona o le mau ia Yesu Kiriso. Whapena le tātou ngā ruenga o le tātou assignment lea na tu umai ia Yesu Kiriso ia te tātou e whai. Tātou te oe tau watu Yesu. Nona winga. A fai fo ila tātou te le fia tau i nātu Yesu. Ia rono inga le fia tau ina fo I tātou Yesu don tabau nila. Ngai whapea mai fo upu na a fai te whawhiti. Tātou te whawhiti a te ia. Ia whawhiti fo o ia ia te I tātou. Hallelujah. Ia e whamanatu ia te I lātou ia mea. Ma tau tino I luma o le li. Aua ne I lātou fefina wai I upu e le aise au ngā. Ai whaasese na ai o e whaalongolongo I ai. Tele atai mi o fontanga e kalesia. Ia alu luase file mu ma se solonga le lei o le nofo I fo I o e kalesia. Ia e olo I tai mi o fontanga. Ia wa fefina wa inga. Ui lava iei taimi e whai tala noa ai mea ati na e ngalwenga le tua. Ia iei fwoi taimi e tam whai ale fili ia langa e. Iei fwoi pito la awal fili la tau e tam whai e. Ke au mai whawe vesi whanau le tua. A le whautuanga apostolo Paulo Naolo Momoria ina. Aua ne I la tau fefina wai I upu e le aise au ngā. Ai whaasese ina ai o e whaalongolongo ia. Ia e tau mawhai na ia vea oe. Ma le ua fia ma iai le tua. O le whainga luenga. Ke le ai se mea e mai. Na te vai tonu ina le upumoni. Hallelujah. Mai vai tonu le upumoni. Aua e te so ona seu tafilia le naa. Upunga ko inga. Aua te se ona seu tafilia le na. Te seu sila. Seu le manu mai tanga. Hallelujah. Mai o tangata o le fai ngā ruenga I le aise mea mai. Na te vai tonu ina le upumo. Aia e tau mamao ma upu le anga ma le leo ngā. Aua e tupu a tili ai le a mio wha le mata. Ia le li. Hallelujah. Whakua sumale iwa o lo iei upuia ai ui lava I lea. O le whaavai mau o le atua e tū lava lea. O lo iai le nei whailonga. Wa sila fia le li I ona lava tangata. A toma lea. Iau ese I le a mio le anga I lato uma. O e tau le suafa o Kiriso. Ia o nau whaiantu le amatanga o tātou pokalanga. E ao na tātou whaai tete I la tātou wadu. E leanga o lo iai o lo mai tawina I tātou. Ina nei se seila ua mio I tono le. Alo e maka la ka pi vo le ata mai ti staimi e vai mai tangata o lau ke e atu rispito. Au no fai tete e pau alva ai tangata ke so vai kankala le ngau vai o la unga mai do TV e vai o le ela e me. Au ai te tatou na tatou fai tete. Hallelujah. Lena o ipu auro Mario wai le faletele. A o ipu la au maumea. O isi o tau le leia. A o isi o tau le angai. O upo le alofa. O upu la palapatai. E ui o upo Paulo isi o na tani fale anganga o Timoteo. Ai tutu mai a te tatou. Ile ai esele o ni upu fa auro ia I o tatou o langa o ona I le. Le nei ai se tasi e fa mama ia te ia ai nei mea.
e fai o ia ma ipu e tau le leia, e whasaina, e au ngā fo i mo le li, i wa saunia mo ngā luenga le lei uma. E sola e se i tu ina nau o tau le lea, e tau sisi le ami o tonu, ma le whatua tua ma le alofa, a toa ma le file mu whaatasi mai nā tō, o e wala au i le li, ai le loto mama. Mai leo le whai upo e whai, i e tātou sa vali fo i le nea fiafi. A wae le tatau ona whinau le au ouna le li. A ia anga malu i tangata uma. Ia mawhaia ona a o atu. Ma ia ono sa. Ia o atu ma le anga malu i e o whina mai. Pe mawhai lava le atua ona fua i atu ia te i la tau le salamo. Ina ia la tau i loa le lei le upu moni. Tuso na una na fusi ato ai le tele o vaenga e pe na toma lau le ne fiafi. Hallelujah. Ele te tau na finau le o na le tu. Se tu lou le pa ia ole au fai ngā luenga tu tofi le tu ai tono fata fai tau. Tato uma o e o ta ua o na le tu. O e tau talanoa o e fola le upo le tu. O lo fusi fatasi uma tato. I tu tono mo le mau lea. Anga i le whapea e taunga le mua i pea. Le solonga o le nei tau o le soifuanga le nei tato te iai. E iai taimi o le taunga le mua, iai fo i taimi o le taunga le mua. E iai taimi o solonga le leia, iai fo i taimi le solonga le leia. A le fautuanga le a Paulo, ma se upu whaaulo le a Paulo. Na tai tala noa ai, mi lona tali i ala i antustu singa. Wha le nganga le o Timoteo. Ia e anga malu i tangata. Ia mawhaia o na o atu ma ia ono sai. Ia o atu ma le anga malu i e o whina o mai. E mawhaia, whai o i tātou o tangata. Tumu i tātou i le. Tātou wahalo lofa i lo tātou o tua. O tātou ua vea i tātou mau ouna po e whai ngā ruenga i le tua. Ina i le taun tātou so ona whina o atu. Aita mai i tangata. Nea popo ina ia Yesu lo na uso. A po mai le isi ala fau di diu ye le isi ala fau. E mo ia e faisi finga taun fatino. A ole nganga ato Yesu. Ole fama ngalo le tangata. Ole loto fama ngalo. O tato uma o lo talanoa o lo nanga ia afia i foi le upo le tua o lo tato launga ina i le aso me le aso. Ia pe a fai sau tangata vevesi e waku ka kou lunga i longa winga. Na o vevesi ngā me fai. Ai a fai e toa le tai. Ia ona fai mai tātou upu. O le tātou wanga nuu. Lea sa tau ma fai e wha matala ai le tātou mata upu le nei tula. Ia fai malu o fai. Ia e sewa le manu ma e tanga i le ngana. Hallelujah. Hallelujah. Vi ia le tu. Seu si le si. Seu le manu tanga i le ngana. Aua tātou te seu ta whiria le nā. Aua tātou te so ngā whaia ngā luenga le tua. E leo tātou e ana ngā luenga. O lo tātou au na i lalo le. O le tua malana tala le le. I ia le tua. Winga pe o upu ia e wha mawhai le nea fiafi. Ia tau tua nālo tātou wala winga. Ia whaia male alofa. Ia whaia male nganga o le wha maoni. Whaia male matau i le atua. Aua nei whaia ngā luenga i lo tātou le fia ma lo tātou tō tamai. E awa o ina i tātou i upu nei. Nā e whaitau nei tu singa nei a Paulo i a Timoteo. I ia tei me alo lua e tanga. Nā fo ila maua fo ila le nganga o Paulo na tusi ia a mesela tusi lo na lua le.
pe o tatou faitaui le taimi ua matuā luluti tigā ma le saisaitia o Paulo i le iai o Paulo i totonu o le falekuipu. Haleluia. Ia tonu fo'i ona upu taumavae ia i siona tali'i fa'aleagaga o Timoti. Ae le'i mafai a ona tu'ua e Timoteo lona fo'i ia naunau i se'i fa'alogologo po le ase toe upu o lona matai iā te ia. O lē sa tumalosi iā te ia. O lē na alai ona fa'amalosia na lona ola au'auna ma lona ola fa'atuatua i le atua. E la sa tau mawhaia ia Timoteo e whaalongolongo a le ase upu a popoa i Paulo. E watu ia te ia. Hallelujah. Le mana i ole. Mana vau ngā luenga lea whiawhi. Mana uru ngā lurue. Te uto fo i sa whengai ma ngā luenga. Ngā loo ali tau ata i le ne yasu. Leo se mea whale au ngā lau tau ti ngā i tono le ngā luenga. Wa sa fulto ia wa fa maria ina fo yo male tu langa ole do yai tono ngave ya pe ya ona vatu ia le fa malo si ne fia o se upu ya nga mo tato uma ele na ole tato foi tanwa ya ese le te leo se ta u oni me alofa fa le nganga o lo fa pe ona mo moli mai mo tato avele nganga whaftai le tua, ia wā o ia lavolo ia whaasoa mai le ane sosia man whamanu yanga ia te tātou. Ia olo whapeo na tātou ai le aso ma le aso. Lo au mai le poto, lo au mai le atamai, lo au mai le iloa, lo au mai le malosi. Tātou tofi fo i tono o tiute, i tono o e kalesia ma tono fo o tātou ainga. Ele aia se isi o loo tu malosi e soasoni ia te tatou. Na ole upu ale atua. Ala le soasoni mai ale ngana pai. Lo fa malosia i pelo tatou ola au auna i leli. I le aso ma le aso. Wa o loe, o upu e. O loo momoni mai ai le alofa ia te tatou. O upu o loo ti mai mai ia te tatou. O upu e o a i e la patai. Whaatonu mai le fia mapa ia le atu. Ia tu maulo tātou mori mau atu. Mau tātou tau atu i tanganta. Awane i whaavaiva ia la tātou au onanga. Whaamalo sia le tanganta e au ona. Ona o sa tātou upu e momori atu. Ngai pe ona iai le whai upu e pe ona tatala i le tātou. Ma tā upu le nei a fiafi. Ia whaamalo sia oe i le lofa tu noa. O loo ia ke riso Yesu. O alava whawhita uli e whitaiai ma soifuanga ma sāwalinga. O le tātou wa aia ia Yesu te riso. O le tātou wa ai lava ia Yesu te riso. Ma toi mawhau whau i upu neng, upu timai, o upu alofa, o upu whau tua. O upu ia e toi mo moli ma iai le malosi whawhauina i o tātou mawhau whau. Tātou te sawa valia i ruma e whaia le ngā ruenga le tu. Ia, te tonu le loto le ne whewhi o le upu whamalosi le mo tātou. Whaftai e fo i le atua i o mofu i le lau le lei o le sunga fo i le auna i a whiu alesi. Ia o lo whapeona auna mai Samoa. Ia, malo whaftai i le atua i lana whamalolonga fo i si o tātou tama. Ia po lau sunga fo i whawhenenga. Malo le onsai. Malo le taliti ngā. Malo ful nau i le tua mlan talei. Ia le tua. Watu i fo i le nganga whata alofa le tātou prokalame ne whiawhi. Tō whine fo i a ana. Ana tongia o lo whapeo na whafonga mai le tātou prokalame. Sunga le whawhenenga i a whiu alesi. Malo le soifua. Me se fo i le uso fo i a maiava fitu fau. Ya, malo le ona malo le lango mai fo i le tātou prokalame. Ya, o sieni roti, ya, malo, tai lava le whafonga mai fo i le tātou prokalame, ya me se fo i o pale, tua so pale.
Ia po foi nisi wale mau atu la to swafa foi le nefia. Ia ai tu muale loto il fia fa afta yat. Ia le tu o lo fa peona. Mau pe tanto le fia nga lue mo le li mo lan tala le. Iro e atatu wa mana ia lol pola motutu motu motu. Yo le pola le na tatu te le to fia sa vali ile nga ido. Na sa ua fo le tatu upu le ne fiafi au wale amana ia le pola motu motu. Nga yai taimi o sa vali nga le nei tatu to te palo tua I mena. Ya matatu wa mana ia. Yo nala ole ale mafai e ta ua. Ona fa wau le ta sa vali nga mole. Talo le tua ya mo pe tatu uma fia ma le oli ya ona. Ya wa fo to enga mani ti uma fo to le nei fiafi. Ya malu tia no to so I fua. Lo fatele lava mo to. Lo fa per fa fo mai sunga fo fa fe nei ngam faltua. Ya ole mo watu to swafa. Ya na ya inga fo I mo wo mai masan. Ya me se fo I le fa nau fa to tua po la inga fa to tua le Global Kingdom TV channel. Ya fa malo ya te tolu nga lue lo fatele fo ya mo to le sunga fa tonu. Ya Mike Preta ya me se fo faltua ya Sarah ya mal ya le ainga no fa ya kote. Mo le fo ya lo fa nga ya te lua male ainga. Ya ai ole tato por kalamel na ne fiafi. Tau na ya lo fale tua fa mal mala matiri upula na fionga pa ia. Ya pe on tato fa longo ya le ne fiafi. Al temil nei ya ole tato fa I ule talo. Ya onolo ya fo inisio tato por kalamel lo fa nga solo. Ya ai fa tato talo yon tato fa to fa le ne fiafi fa te tele tama. O mai ala upu fo I pe ona e au mai le ne yaso mo matou. Taila fa soa mato tel tonu lava le ali e fo wala upu le mato fa long wa ro to fa manatu ai ni fi auta ua yo mato wala ina ia fa pe na nga I pe do mala mato sa valinga mala mato o na nga ila fio ye fo tai me la pe ai le tua sa valinga a mato stalo yo la o fio a to o mai malos fa fo wina ya te mato ya wal fatino ino matu tofi titi famnuia lungo le nei fo ya lata le Global Kingdom TV channel me se fo lon fatonu ya le fainga venga me se ya matu malava le ia o lo autova e fola la utala le talo ya fa lua le ia la fa manianga ya la fa lungo au ona tai totas ya tu mau ya te ele vinga fa manu mal fa ne tanga lo matu tu nei maso malava e o ale fa vau e fa vau. Amen. Amen. Hallelujah. Ya vi yele tu ya fa manu yele tu e fo fanga tole nei po ya ono swafo Yesu so fua ma yemuia. Yesu